Do you see this happening finally? Fabrice solo siyibambile lapha sila eMlindazo solo Manqoba uyayincenga. Number 2 solo uyasonzela kancane kancane uyazivala lesikhala lekangaba ingode kakhulu kuye Manqoba if angaqhubeka angaboni emva kwakhe ukuthi kwentekane angasikhanza asenkingeni but kepha solo nguye lo hamba embili Manqoba solo nguye lo mshiyako ngasho ukuthi uhamba embili ukhumbule ukuthi sesikhanze bona bo 21 sikhanze bona be 10 kilometers solo sinabo lekutshela ke Fabrice ukuthi Manqoba uhamba embili nje ushiya abantu labasuka emuva engathi labagijima e shorter distance kepha ke uyibambile yavaleka sikhala ngicansi nje bo 20 meters umkhathile number 2 engathi nguyentokozo lo number 2 mangibuka ngithi ngiyambuka ngathi nguyentokozo kujala selikhulile ke intokozo njengaloku kulomnyaka nje ulijala 85 lokusho silina 40 kuyajabulisa ukumbona agijima kaso kunalabo ke lamgwaqweni lo babona ukuthi the moment babona nje icamera ichamuka ngakubo bavele bayidlalele Fabrice kube mnanzi esibili kuyajabulisa kubona Donald ngijima iphumile ngendlela letiphume ngayo enotibona ukuthi igijima labanye bakhona ba understand ukuthi bagijimele fitness